they are practicing like farming. Kenapa farming? Pertama, of course, in terms of information. Belum ada internet. So, information hanyalah berjalan dengan surat khabar, buku yang kita baca, information daripada developer, information daripada brochure, ataupun kita akan kena call dan kena tanya. So that is only sources macam mana kita nak dapat information. And kedua actually is perjalanan dari satu tempat ke satu tempat are very limited. Belum ada lagi highway. Nak to say apa tu, train pun tak ada. Train tak ada, highway tak ada, very limited. Infra pun I think NKWE came many years after I am practicing. Allah. So yang ada hanyalah Federal Highway. Then terkena pasir, mahir dengan produk yang kita nak jual. Kalau kita farming, so all the products actually is in our fingertips. Okay, then saya akan simpan brochure lah. That is how I will like exposed to a project marketing. Saya rasa hanya ada 2 atau 3 agensi yang pada ketika tu. I don't have any competitors. And I am the only Malay dan perempuan yang practice real estate agent. So I believe that privilege kepada saya.